Ia comunidade musulmano Nyamatang ho falecimento amu papa Timor-Leste lakong amang nebe adopta documento fraternidade humana. Presidente Conselho Curador Fundação Ang-Nur, Abdullah Sagrang, ba Timor Post terça-feira ia mesquita Ang-Nur Kampung Alor dele. Líder musulmano Timor-Leste ne haktuir, ho visita Papa Francisco mai Timor ia tinang kotuk ne sai vantagem bot ba povo Timor-Leste. Sentimenti profundos também amo Papa nessa líder religioso mundial. Música kita ne dini nasi ya Al-Qur'an maso temi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Todos nós de Allah e para ele retornaremos. Ni kita bila fali ba maroma. Ne dini idane hanesa lei divina niya ita emamuris ne tingki mate. I hanesi ita fiar naing Nudi Husife Islam yang kata matene laos buat ida ke hutona maibe ida ne ita seba komesa fali ita ne muris fu ia vida divina eternamente ila ia mata ne dunia ida ne prosesu konaba criatura na imarumot ini yang sedik yang mundune mesti diusikela. Mai be fila fali ba ia amu Papa Francisco anesa líder karismatik mundial, especialmente ba Igreja Katolik. Ita hari kata ianya mandat ini anesa amu Papa buat baratnya halo laos di ba ia be komunitas Katolik sini mai be conamos ba convivência comum interreligioso especialmente com a fraternidade humana no halusa para atu manter paz mundial ne duni amo Papa bele husikela mai be com a fraternidade humana ne ia protokol Dubai ia 2019 sirana irua asina ho Grand Sheikh Imam Bot Al-Azhar niang konaba oisa atu hari paz amizade ia mundo claro ne com certeza kata que papel protokol Dubai ne musuh de repente de mai be idane moso liu si reflexão kalian líder bot na irua katoliko Islam e quando ita ko alia ba religião rua ne kata na kuno ho valores humanidade valores espiritual e idane maka hanesa objetivo na imaroma cria ita hansa criatura ita mundo ne o insa ita bele aplica ita ihan yang muris lara ihan mundo ne mai be ita hare o hiloro ema barak maka hakat regra sirane ita hare kata quasi la iha ona autonomia divina ne duni amu Papa ho Grand Sheikh Ahmad Taib sirane nia reflexão ne sira tahu ia papel protokol Dubai e idanemos itania Parlamento Nasional moso saja halo ninia discussão e sira moso retifica idane ia 2022 liuba kalau Allah salaka ne dunia agora ba ita ia Timor-Leste amu Papa hanesa amam ba laos di ba Katolik mai be ne hanesa ba komunidade mundial bele husikela ita mai be sireni hanoi sireni ensinamento idane se ita aplica na fate ne significa kata amu Papa la mate murisela e ho ita continua
atau hadiah anu sama ka ita cria fraternidade humana. Ita começa, por exemplo, ita ne Timor-Leste ne ita hare kata mesmo que lá ia conflito entre religioso em razão de maibe ida nemos ita bela haburastan buat sira nabe maka ita nia anticipado sira usikela mai ita desde o tempo português to agora era independência ita hare kata convivência murisa mutu Islam ho Katolik ina raido bem ida ne fura kela ia conflito humano. Ida nemo so ita bele hanesa exemplo ba mundo selo país selo kata importante ita cria entre comunidades sernehansa ia fraternidade ia amizade então ita bela serviço hamutu carinho hamutu e ita bela hadiah ita ni futuro que Dio diutang ba ita ni prosperidade moris iha mundo ne e liu husi valores religiosos serne kata ensina ba ita oinsa abambarua ita se continua ita ni moris ia prosperidade ni larang iha mundo selo ho momento idane amo papa bela sohela ita mai beninia pensamento saída maknia hala ona ita tem que continuar na fating atu ne hanesa nia se moris hela ita nia pensamento se moris hela ita atu halusa para ita bela queríamos paz, unidade, fraternidade ia ita nia especialmente ia Timor-Leste. Papa Francisco o líder bot musulmano grande Imam Husi Azhar Ahmed Al-Tayyab assina documento Fraternidade Humana e tinang rehurua sanulu recensia enquanto Parlamento Nacional aprova documento refere ao votos unanimidade. Ikusliu nudar ema comunidade musulmano Timor-Leste hato sentido condolência profunda ba amo papa ni be husik ona ita hotu ia mundo ne mai be ninia mensagem sira ne be nia husik ela banhira visita Timor-Leste continua moris banafatem ia povo Timor de memória. Reportagem Gilberto dos Santos, Televisão Timor Post. Janela informação ba ema hotu atua tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.